Perezida Trump ntaragaragaza niba yafashe icyemezo mu gihe ibiganiro bya diplomasi bikomeje. Kwa 18 Gashyantare 2026 kwiyongera kw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati bigeze ku rwego rutuma Perezida Trump ashobora gutangiza igikorwa cya gisirikare cyo kwibasira Iran nko muri impera z'icyumweru. Nkuko abayobozi ba White House n'aba Pentagon babivuga, ibi sigira White House amahitamo akomeye hagati yo gukomeza inzira ya diplomasi cyangwa kujya mu ntambara. Perezida Trump ntaratangaza niba yafashe icyemezo, ariko gahunda yo gukusanya ingabo zishobora kwibasira gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi, misile za balistike naho zishyirwa irakomeje muri iki cyumweru. Nubwo habaye ibiganiro bitaziguye hagati y'ibihugu byombi kuwa kabiri, aho Iran yasabye ibyumweru bibiri byo gutegura ibitekerezo birambuye byafasha kugera ku mwanzuro wa diplomasi. Trump yagiye asaba kenshi ko Iran ireka gahunda yayo ya kirimbuzi, harimo no kwemera guhagarika kongera gutunganya uranium. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, igihugu cye gishobora kwifatanya na Amerika mu gitero, nawe arimo gusunika igikorwa cyo kugabanya ubushobozi bwa Iran bwo kohereza misile zishobora kwibasira Israel. Ingabo za Israel zashyizwe mu myiteguro idasanzwe mu byumweru bishize, kandi inama y'umutekano wa guverinoma ya Israel yimuriwe ku cyumweru ivuye kuwa kane nk'uko abayobozi babiri b'ingabo babivuze. Abayobozi benshi muri leta ya Trump bagaragaje gushidikanya mu mahirwe yo kugera ku masezerano ya Tehran. Ibiganiro byabereye i Geneve byarangiye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran avuze ko habonetse amahame yibanze yo gukomeza ibiganiro. Abayobozi ba Amerika bavuze ko habaye intambwe, ariko ko hakiri intera nini hagati y'impande zombi. Trump yagiye ateguza ko Iran igomba kwemera ibyo asaba cyangwa igahura n'ingaruka zikomeye. Ariko igitero gishya nyuma y'amezi 8 habaye intambara yamaze iminsi 12 aho Israel na Amerika byibasiye ibirindiro bya gisirikare n'ibya kirimbuzi bya Iran, gishobora guteza ibyago bikomeye birimo ko Iran yakwihorera igatera misile nyinshi kuri Israel no ku ngabo za Amerika ziri muri ako karere. Perezida wari warasezeranije kwirinda kwinjiza Amerika mu ntambara, ubu ari gutekereza ku gitero cya 7 cy'igisirikare cya Amerika cyaba kibereye mu kindi gihugu mu mwaka ushize, kikaba n'icya 2 kuri Iran mu kwezi kwa Kamena gushize nyuma yo kwibasira ibirindiro 3 bya kirimbuzi bya Iran. Trump yari yavuze ko gahunda ya kirimbuzi ya Iran yasenyutse burundu, ariko ubu arimo gutekereza kongera kohereza ingabo. Guteranya ingabo za Amerika birimo indege zirenga 50 z'intambara, indege nyinshi zo kongerera lisansi mu kirere, hamwe n'amato 2 atwara indege z'intambara aircraft carriers n'amato ayarinda. USS Gerald R. Ford yari imaze igihe muri Caraïbe ishyira igitutu kuri leta ya Venezuela iyobowe na Perezida Nicolas Maduro, iri kugana mu burasirazuba bwo hagati aho igiye kwifatanya na USS Abraham Lincoln. Umuvugizi wa White House Caroline Reed yavuze ko diplomasi ariyo nzira ya mbere perezida atekereza, kandi ko Iran yaba ifite ubwenge yakwana amasezerano na Trump n'ubuyobozi bwe. Abayobozi ba gisirikare bavuze ko Amerika yashyize mu karere uburyo bwo kwirinda ibitero bya misile birimo Patriot na Jihad bishobora kurasa misile za balistike za Iran. Umwe mu bayobozi ba gisirikare yavuze ko Amerika ubu ishobora kurinda ingabo zayo n'imitungo yayo igihe gito mu gihe cy'igikorwa cya gisirikare, ariko hakiri ikibazo niba ishobora kwitegura intambara ndende kandi yaguka.
hari kandi indege za F-35, F-22 na F-16 nyinshi zoherejwe ziva muri Amerika zinyuze i Burayi zijya mu burasirazuba bwo hagati. Indege za B-2 nazo zashyizwe ku rwego rwo kwitegura kurushaho. Abajyanama b'umutekano babwiye perezida ko igikorwa cyashaka guhindura ubutegetsi bwa Iran kidashobora kwizeza intsinzi. Vanasiri, impuguke ya ku bya Iran muri kaminuza ya Johns Hopkins, yavuze ko diplomasi ishobora guha Amerika igihe cyo kwitegura igisirikare ariko kandi igaha Iran umwanya wo gutegura uko yakwihorera. Yongeyeho ko perezida agomba gupima igiciro cyo gutera Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze ku rwego rwo hejuru mu myiteguro ya gisirikare ishobora gutuma zigaba ibitero kuri Iran mu gihe cya vuba. Nubwo Perezida Donald Trump atagaragaza icyemezo cya nyuma, ibikorwa byo kohereza ingabo, indege n'amato byerekana ko amahitamo ya gisirikare ari ku meza kandi ashobora gushyirwa mu bikorwa mu minsi mike. Ibi bibaye mu gihe ibiganiro bya diplomasi hagati ya Amerika na Iran bikomeje, nubwo impande zombi zikigaragaza ko hakiri icyuho kinini mu byo zemeranyaho. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni uko Amerika irimo kwitegura igikorwa gishobora kuba kinini kandi kigizwe n'ibice byinshi. Kohereza amato abiri atwara indege z'intambara, indege zirenga 50 z'intambara, indege zo kongerera lisansi mu kirere hamwe na systemu zihanitse zo kurinda misile nka Patriot na Jihad, byerekana ko Amerika ititegura igitero gito gusa, ahubwo ishaka kuba yiteguye n'ingaruka zishobora gukurikiraho. Ibivuze ko ubushobozi bwa Trump bushobora kuba burimo gutekereza ku gikorwa cyagutse gishobora kumara iminsi cyangwa ibyumweru, aho kwibasira ibirindiro bya kirimbuzi, ububiko bwa misile n'ibindi bikorwa bya gisirikare bya Iran. Icya kabiri nuko iki kibazo kiri mu rwego rwo hejuru rwa politike mpuzamahanga. Iran ishinjwa gukomeza gahunda yayo ya kirimbuzi no kongera gutunganya uranium, ibintu Amerika ifata nk'akaga ku mutekano wa Israeli n'uw'akarere kose. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu nawe agaragara nk'ushyigikiye igikorwa cya gisirikare kigamije kugabanya ubushobozi bwa Iran bwo kurasa misile kuri Israel. Bityo Amerika ishobora kutaba yonyine muri iki gikorwa, ahubwo igakorana bya hafi na Israel. Ariko se kuki Amerika iri kwihutisha imyiteguro mu gihe ibiganiro bya diplomasi bikomeje? Hari impamvu ebyiri zishoboka. Iya mbere nuko kohereza ingabo nyinshi bishobora kuba uburyo bwo gushyira igitutu kuri Iran kugira ngo yemere ibyo Amerika isaba. Mu mateka Amerika yakunze gukoresha uburyo bwo kwerekana imbaraga za gisirikare mu rwego rwo hejuru rwo gukomeza umwanya w'imishyikirano. Iya kabiri nuko ubuyobozi bwa Trump bushobora kuba butizeye ko diplomasi izatanga umusaruro, bityo bukaba bushaka kwirinda gutungurwa mu gihe Iran yanze kwemera ibyo isaba. Hari kandi ingaruka zishobora kuba nyinshi kandi zikomeye. Iran ifite ubushobozi bwo kwihorera cyane cyane binyuze muri misile za balistike no gukoresha imitwe iyishyigikiye mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Niba ibitero bibaye, birashoboka ko Iran yakwibasira Israel cyangwa ibirindiro bya Amerika biri mu bihugu nka Iraq, Syria, Qatar cyangwa Bahrain. Ibi bishobora gutuma intambara yaguka ikaba ndende aho kuba igikorwa gito cy'iminsi mike. Ikindi cy'ingenzi nuko Pentagon mbere itari yiteguye bihagije gushyigikira amagambo akakaye ya Trump. Hari igihe ubuyobozi bwa gisirikare bwagaragaje ko butari bwashyira mu bikorwa igitero gikomeye kubera kubura ibikoresho bihagije byo kurinda ingabo za Amerika mu karere. Ibi byatumye habaho gutinza icyemezo cyo gutera mu kwezi gushize, ariko ubu biragaragara ko Amerika yashyizeho uburyo bwo kwirinda misile ndetse
inohereza indege z'intambara nyinshi. Ibi byerekana ko ubushobozi bwa gisirikare bushobora kuba bwamaze kubona ibisabwa kugira ngo bushyigikire icyemezo cya politike. Nubwo bimeze bityo, hari ikibazo gikomeye. Ese intego ya Amerika ni iyihe? Mu kwezi kwa Kamena gushize, Trump yavuze ko gahunda ya kirimbuzi ya Iran yasenyutse burundu nyuma y'ibitero byabaye. Ariko niba ariko byari bimeze, kuki hakenewe igitero gishya? Ibi bishobora gusobanura ko intego ya mbere itagezweho neza, cyangwa ko Iran yongeye kubaka ubushobozi bwayo. Hari n'icyo bamwe batekereza ko intego ishobora kuba atari gusenya ibikorwa bya kirimbuzi gusa, ahubwo no guhatira Iran guhindura imyitwarire yayo yo mu karere, cyangwa se no gutera impinduka mu buyobozi bwayo. Guhindura ubutegetsi bwa Iran ni intego ishobora guteza impaka zikomeye. Abajyanama b'umutekano baburiye perezida ko igikorwa kigamije guhindura ubuyobozi kidashobora kwizeza intsinzi. Mu mateka, ibihugu byinshi byagerageje guhindura ubutegetsi mu bindi bihugu binyuze mu ntambara za gisirikare, ariko bikarangira habayeho imvururu ndende, urugomo no guhungabanya akarere. Urugero rwa Iraq 2023 rurakibukwa nk'urwerekana ko gukuraho ubutegetsi bidahita bizana amahoro. Hari kandi ingaruka ku bukungu bw'isi. Iran iri mu bihugu bikomeye mu bijyanye na peteroli. Intambara mu burasirazuba bwo hagati ishobora gutuma ibiciro bya peteroli bizamuka cyane, bikagira ingaruka ku bukungu bw'isi yose. Ibihugu byinshi harimo n'ibyo muri Afurika bishobora guhura n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, bigatuma ibiciro by'ibicuruzwa n'ubwikorezi bizamuka. Ku ruhande rwa politike imbere muri Amerika, ikibazo gishobora kugira ingaruka ku izina rya Trump. Yiyamamaje asezeranya kutinjiza Amerika mu ntambara nshya niba yafata icyemezo cyo gutera Iran. Bamwe mu bamushyigikiye bashobora kumubona nk'utandukiriye ibyo yasezeranije, ariko kandi hari abashobora kumushyigikira bavuga ko kurinda umutekano wa Amerika n'uw'inshuti zayo ari ingenzi kurusha kwirinda igikorwa cya gisirikare. Mu gusoza, biragaragaza ko isi iri ku rwego rukomeye rw'icyemezo gishobora guhindura imiterere y'umutekano mu burasirazuba bwo hagati. Hari amahitamo abiri akomeye: gukomeza diplomasi nubwo bigaragara ko igenda buhoro, cyangwa gutangiza igikorwa cya gisirikare gishobora kugira ingaruka zitateganijwe. Perezida Trump ari hagati y'aya mahitamo, kandi icyemezo azafata kizagira ingaruka mu karere, ku bukungu bw'isi no ku murage we wa politike. Munyemerere tubashimire, duhinire ibiganiro byacu twe tubafitiye uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabibutsa ko buri munsi tubagezaho uko isi igiye imeze ndetse nuko intambara hirya no hino zihagaze. Ntibagirwe gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ujye uwa mbere mubabona ibiganiro byacu vuba. Imana ibarinde. Ciao, bye.